Tang nyo pasi bani shong dorma. Sorkar MDA kam dadon kam than bani shong dorma nyo pasi. Banyak tay yang jingkren dijual nyo por tang sipol yang kat minit. Banyak tay yang mangtingga nyo por tang sipol kat minit. Yang keren ni kan pada sipol kat minit. Larabi surat yang balikin keren puasa ni. Hasil beli sipol minit paklan tam siang misi minit shong. Nomor kata what principle family kinalang jo voice of the people party. Dalam bikin tadi nak approach ban pelori dengan isro sini isro. Nangis mat tongin rai paiba ngira katu malapiang. Ai ba Pynliem tu itu di long kini. Kita bayar slow mengenai keleng-keleng. Minta tengila start tapi. Ngira mati ke Kongres, ngira mati ke MPP, ngira mati ke UDP, ngira mati ke HSPP, ngira mati ke Disemboro, ngira ala kalau day ke Polri baca mentah, bagi ala mayo pra. Kalau day kita ke Polri, yang ini kita baca ala nomor kata keren kata pikren, ong kata pikren ngite ngira one election MP, how pra, one MDC, how pra. Kata election apa? Ini makna Sorkar kasih Ima kalau election MDC itu akan buruk. Penting reakno yang election. Kata orang rekam bean begini. Kuno mereka yang kelakut ketem, kasamai kelakut, hindai pipin jalan klem kendon, kenyat kendon, kacingkeli keempat pak uniman keli kalau hakko kita ki MDC, ki batrai, ki beteng yang kam MDC, habis samai rekam kelakut kendang yo tulok neem. Upai pak uniman keli, ya kata kacingkeli, upai pak ukhrem jitam rumah. Den. Lada Syakri Sorkar, lada Tritam yang kapol, teng-teng ke Sorkar, kelak begitu ke Menteri Sorkar ke Tritam yang kapol. Nrepulai ke Tritam, ban syubam telok, tegalong teke ke Rasulullah pikul kipaka. Lada Jok, dagang linti ke Mupat Bauji, Yuma, lada Simkrok Ubiang, magari ke Kamsyadri. Nrei kuno, upai pak uriman sedang dan kili hari kuno kita yang disi kena yo turut terang. Apa syukur jalan jiwa dan nomor batinya pra. Oh kipat pak, non kipat pak kita. Nomor kita tahu. Nikwa, Pynliem bakal akan election. Long mati kita yang akan. What up pada dan nompat melewer. Bapilih kebun ngalet kebun. Ngani where ngani video. Banakwa pangirim day berlasting yang election MP. Oh don't vote for lasting yang election MP. You don't come to the parliament. Yang sur betul pra apa parlimen. Hari ini kinti kementerian. You don't come. Yang sur betul pra apa parlimen. Hari ini kinti kementerian. Waktu ini yang betul betul mirinti. Nang, yang lagi simak nampek kami berpoi agar ke MP election. Larat buat agar ke MP election. Katam yang ke MP election bawa syakmat mengenai kenal nasi dengan syak pamarui di alam ini. Nomor 4 uni berhenti ban kerja yang ke voice of the people party. Kacimi berhenti jompi kanya lupa yang ke cikalan banuan agar ke election MP. Banyak kali menangi gitu. Kibamen ni MDC tahu pra, MLU pra, MP te minjit pra marwai, MLU sate siapa parlemen. Ngate MP te Kongres. Oh tu kipada. Long kibasta. Lagi orang jit yang babun bete, jit bedu BJP. Parlemen. MLU tahu Kongres. Menegeri Kongres dan tam sama-sama di MP. MLU. Nrei lagi nidam kau ingat sol. Apa kerana kau berdei?
Kalau keren dengan nongrim, nidang seru sorong bakung ke jat beriu, lalu dan mana marwai udang keren, kedai nemui kita. Kalau wakang ingin menjit MP, dia pun say back, ingin say, balik ke start ke champagne, nama unlek hapok parlimen, banten snow yang sur, unfair, lagi kita yang juga syamskan, lagi nongrim di maskem. Bawat ke Sorkar India kan menang baju set kelut dia skor ken hak ban snap balar ke Sorkar India ke Pynliem jubor jadi jine ke jungka kalau dia niru bagi orang no kumpul gitu ginongalam sepuluh South India lada ke long ke gedur bambapi dicurai ke teman Delhi pelano ini ke South India ngirong pelano yang di selaka jong lada presiden ko ni tak kami ginongalam kita seluruh kita lagi ke parlimen kenang bahkan ke Sorkar India kan sekutu bayar ri India la penang dagi curah kita fair dagi jatri kita fair ndai berong ngamar begini ke jatri kita temu kan ri tidak ke mana kini kita ri ke jadi kan ri kenti ke jadi kahak ke jadi ni dia benjeng halor kahak wat jusha alam pada oh teng tan namar pamdan ha sinong lajong da bernia mubriru ya ka pamdairu priang mindan hangu kami susu pada kahak ke jadi ni deng rumah kun ke